laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah sayyidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadi wa sanna bi sunnatihi wa qatafa asrahu ila yawmiddin. alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan yamla'u as-samaa wa aqtaraha wal arda wal barra wal bahra. لك الحمد حمدا سرمديا يقل مداد البحر عن كتبه حسرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما. لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى. من فضل الله عز وجل ومن نعمه سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريكام كو بيان كمو بيان إكترا بيان بفو بيافو يوتن في ليتو بره سينين دي اندو هند في جوكر اندا ودي أريكو كرمو كو بيان وودي ko maakiyo en waɗa yewtere nde tawno wona gandal yewtirte wona waawgol kadi yewtere ko kamɓe cuɓɗi en waɗa yewtere fii fof ko yowiti o jokkere en ɗamme o jokkere en ɗammen nde tawno ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yen jokku enɗan ko hunde farlande ni ko farillare ko fuu jama on jokka enɗan ɓe wona yurmodiroɓe yiɗidiroɓe yani nafidireɓe kadi arenaye ɓe woni yiɗidirɓe ka konngudi tata ɓe nafidirtaka golle wonamo be wonno jogii fondo feere no miijanomo be miijoji go haray en fof ko en hawti nde tawno en fof ko en ko sennade on iwɗen ko en enɗan gootan ko tuɓɗande nokku gootu woni ko iwɗen haray yiɗe ɗaɓɓude aljanna gooto ko Allah gooto on wonde rewde ko nelaara gooto on nela e meɗen en fino tawɓe mawɓe men ɓen ko nene gooto baaba gooto no jogodira ko sabu ɗum ɗon kadi waɗi hiɗen tokko haa jooni jokken enɗan wona juulugol tun wona hoorugol tun wona hajjugol tun wona ittugol sadaka tun woni e dewal no woni jeya jokkugol enɗan yimɓe ɓe wona hunde wootere ɓe wona jogodiroɓe naftidiroɓe ɓe gaɗa toɓɓere men nden Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa aati dal qurba haqqahu wal miskin wa bina sabil wala tubazzir tabdira. Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en woyen jonnitu jon enɗan baɗodiraɓe men ɓen haqqeji maɓɓe ɗi jonnitugol haqqeji maɓɓe ɗi no jeeya ndaarogol ɓe siɓe nawni wallitoɓe siɗa mari golle ma haajuji ma noddaɓe ma ndaara alhaaliji maɓɓe ɗi no ɓe fewdori noon wa min assabil ɓeeɗo ɓe Allah noddiɗi ɗo nde wootere ko imma jon enɗan ma ɗum miskin ma ɗum neɗɗo mo tawade ko setejo koɗorɗo kama wota a funtu jawdi ndin naɗira ko Allah yamiralima acca ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirma kon. Allah subhanahu wa ta'ala o hikkidiri hulugol mo e jokkugol enɗan hande toon jokkugol enɗan ngol no tawno ko farilla o yamiri en ɗum no mari doole kadi o hikkidiri jokkugol enɗan e hulugol mo o daali wattaqu llaha alladi tasaaluna bihi wal arham. ule Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawata hiɗon landodira hakkundeji moɗon sabu mum hulon mo hattirde hulude yirtoɗon kadi tokkon enɗan hulon taƴugol enɗan ɗan hakkundeji mum. Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en kadi o aya ɗo ko suratu nisa e woni oya dow to ko isra o leymo addeten ɗo oɗo ko suratu muhammad o daani فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولو آية تصفن توئن كم جبال تكود إندا مشكلة سويال شتلا يعني كو بيجو كين إندا نتاولو ماو بين أورغانيزانين دو مؤيا إنن كاري هاوتي تنجوغو دندو أرين تجال دو. الله سبحانه وتعالى ودال وهوناك سيوني أن جبالي gompingol ko yettete ɗon kon jaɓon ko yettete ɗon kon golliron aroye no gasa ka bonnun leydi ndin taƴon en ɗanjiɗin hakkundeji mo wa'uɓe ni ɓen ko ɓe Allah huɗi o faaɗiniɓe ɓe nanta gonga o wuminiɓe ɓe yiyata gonga ɓe yiyatama
o ko muskila mo tawata mo jokkali en ɗan o yanoya e muɗum no tawno jokkugol en ɗan ngol ko hunde farlande e meɗen ɗum noon ko laabudda ɓeon tigi jokka en ɗan den watta hadis goto ko tawata watta hoore oɗo kane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ooliɗo kañum no jangi ma no mari jawdi ma no mari ɓe jokko sera famille mum on si o hoolike wonde man no mari no rewroya o taƴa en ɗan ne laaɗo ari buloki ɓe addi hadis ɓe maaki la yadkhulu ljannata qati'u rahimin naatata aljanna fiwtaƴiɗo en ɗan filli hadis on ko imam boukhari wa imam muslim nandirano imam boukhari ko imam hamadou wiyete kono ko ɓekka imam boukhari imam muslim filli hadis on naatata aljanna fiw neɗɗo taƴiɗo en ɗan aɗa koyen hawti jokki en ɗan huwodiren bisinillah ne laaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamirɗen ko honno neɗɗo faalaɗo naategol aljanna huluɗo laakaran woda wasbatamo taƴuno en ɗan o wirtoyo ka darngal ɓe maaki man kana yuminu billah kala tawɗo no gonɗini allah wal yawmi l akhir tamo jaɗi o hasboyte yewmal darngal ngal aroyoy o iway garna ɗo o ñawoyte ka laagara pellet darngal ngal darde mo jaɓi ɗiɗo ɗiɗi ko goonga falyasul rahima yo o jokku en ɗam makko ɗam tokka en ɗam tawi mo jaɓi ɗum ɓe maaki alayhi salatu wassalam man kana lahu ɓe addude hadis fiimo tawada accitude en ɗam mum ɗan so inni mo waɗode dewal nokku goo accaɓe ko honnon allah waɗatan on sadaka mo waɗi ɓe maaki man kana lahu aqaribu ju'afa wa lam yahsin ilayhim wa yasrifu sadaqatahu ila gayrihim lam yaqbal illahu minhu sadaqatahu wala yanzuru ilayhi yawma alqiyama ɓe maaki kala neɗɗo mo tawata himo mari musiɓɓe lo'uɓe musiɓɓe soit ko ɓe wawana hoore maɓɓe goɗɗum few haray ɓe lo'i o yilti tawi mo mari moyen mo mari gandal mo moƴƴo e jana ɓe acca yimɓe makko ɓe ɓe maaki o ƴetta sadakaji ɗi o waɗan ɗi o duwano waɗande ɓe ɗin o waɗana ɗum yimɓe janamɓe ɓen ko janamɓe ɓen mantatamo ko janamɓe ɓen coɓatamo ko janamɓe ɓen o yanganto o hayga musdal makko ngal ɓe maaki lam yaqbalillah allah jaɓata few min no e wonande makko sadaka to sadaka ko woni jogon e hoore noon siko sadaka o wiyano jaɓetaka ara no sindi seeɗa kono noon si wiyama noon wala yansur ilayhi yawma alqiyama allah ndaaroyta o neɗɗo taƴuɗo en ɗan jitte yurmede ka darngal sinadugol ma aljanna laawol kisal ala muskila en tilke rabbu samawati wal ardi yo dande yenugol e ɗi muskilaji o hokka en mbaɗaji jokkeɗen nan ko nanguɗen kon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ɓe addi hadis wonde manna ko allah subhanahu wa taala wa daali ana arrahman ko min woni yurmeteɗon ko min woni yurmen nden wahiya tokkugol en ɗan ɗan wahiya tokkugol en ɗan nan hakkundeji mon arrahimu ko ɗum ɗon woni yani yurmene ɗen faman wasalaha wasaltuhu kala jokkuɗo en ɗan allah jokkotomo waman qata'aha batathu kala taƴuɗo en ɗan nan allah subahana taala taƴi hakkundeji maɓɓe en toriki allah subahana taala allah hokki en mbaraji ko arɗen ɗo kon inchallah aɗay kala ko men ɓe yaafo mi raɓɓinino ɓay aray yewtere si duuɗi hawnaki hoɓɓe yeeɗi tawi ɓe maaki ma qalla wa qarra hayrum mimma kasra wa farra ko fanɗi fa jama on faami mum ko ɓuri moƴƴire o yewta yewtere duuɗi ngi tawata nafata bisimillah aba hurayra radiallahu anhu maaki senoɗo abdourahmane bon sahrin ɓe eggi hadis nala sallah sallam ɓe yewti jama on kala faalaɗo yani ɓe maaki man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi ahrihi falyasil rahimahu rawahu tirmidhi wa abu dawud wa an-nasa'i ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala mo tawata hino faala no hatonjini no weltori yo allah yaajin artike makko o moƴƴa e allah subhanahu wa ta'ala nennanamo batteji makko ɗin ka gurdam ɓe maaki yo jokko en ɗam makko ɗan sabu honɗum ɗo hadis wonde manna sa ƴetti jawdi ma ndi a okkori yimɓe ma ɓen ɓe ñaami ɓe nafitori sa waɗaniɓe ɗum ɗo allah lontinante kala dallon kala ko waɗi ɗon o lontinanayi noon sa woni waɗanayde jama on allah lontinande so lontinanima andi ɗum o wona sabu arsike ma on yaaja moƴƴa ɓuri sa yoori juuɗe a woni neɗɗo marɗo faminɗo mo mara na yonti kadi wowno ɓe maaki alayhi salatu wassalam anna rajulan gorko goo ɓe maaki laysa alwasilu bilmukaafi walakinna alwasilu alladi ida qutti'at rahimahu wasalaha woɓɓe ganno no sikka haray jokkugol en ɗanɗan
komo yehi jama ma on yaha jama makko on ma sa nawni o ndaaroyima kankadi so nawni ndaaroyama ma ɗum so hokkorima hokkorama ɓe maki wona ɗum ɗo woni jokkere en ɗan nden ɓe maki ko woni jokkere en ɗan nden tigi tigi ko so tawi woni yimɓe ɓen ɓe woni taƴiɓe ma musdal ma ngal taƴikema ma ɓe añima ma ɓe ɗawima ma ɓe ndaaralema ma ɓe wiccitema an jokkoɗaɓe o ya jokko taƴiɗo ma hokkora ɗawɗo ma yani yiɗa añuɗo ma o ɓe maki ɗum ɗo woni jokkere en ɗan nden arayi nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maki ha joni kala ɓannituɗo musdal mum ngal o jogiiɓe o neyiɓe o waawi jogitaade ɓe hakkundeji maɓɓe o jaɓaali lanco Allah subhanahu wa ta'ala arti ko yehi oɗo neɗɗo aljanna ɓe maaki man aala ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين فأجبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة كلام الله نيمني وهذه فيه إنه نئرة يعني ربطته ما دم مسك مكو بنغباني تأكيدو ما دم بندرا مكو تاتو ما دم بيت مكو ديدو يوبه woni aɓe needi l'islam o faamina ɓe diina kan kadi alana ya jangi mbiɓɓe ma ɓen ka tawata ɓe andata ko homboni allah ɓe hulata allah ko ya geru ne'iraɓe l'islam on hokkoraɓe andinaɓe diina kan kadi dana ya new ɓandu ndun tun acca newde ruhu on newgol ɓandu ndun tun acca ruhu on ko ñamñingol holtina tawa janginta ko ya jangimo o faama diina l'islam jonnamo noon hande kadi ko wuura e ko ɓorno e no surora kono sa ne iɓanno ɗum tun a ne aali ruhu makko on so tawi si o mawnoyi o wona neɗɗo tedduɗo teddira gandal makko ngal haare ko ɗum ɗon neɗɗo yamira wona yo wonu neɗɗo weltindiɗo jokkuɗo haaju makko on kanko tun ko yo etto o jokka en ɗam makko ɗan ɓe maasi kala newɗo musidal mum ngal yeruɓe heeɓi feere ɗen e maɓɓe ma ɗum ɓiɓɓe makko ma ko nanditata e taniraɓe makko ma musidɓe makko o ne'iri ɓe l'islam o tangitiɓe moƴƴi e maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala arti ko yeymo aljanna inchallah ɓe maaki goɗɗo go arno ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wullitaade e nelaaɗo ɓay waɗi wullitaade o maaki qultu wa kanat silatu rrahimi sababan fi basati rizqi li qawlihi ta'ala wama anfaqtum min nafaqatin wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raziqin nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam kala ko tawata jokkugol en ɗan on a ƴetta e jawdi ma nin finansa dépensaɓe waɗanaɓe ɓe ñaama ɓe nafitora Allah subhanahu wa ta'ala lontinande ɗum woni sabu wiɗen ganda e jawdi ma nin Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydani ɓe maaki man kana ganiyan wa aqaribuhu fuqara yasiluhum bi birri wa ihsanihi wa hum yasilunahu biziyarati wattafaqudi li hawali wa nahwi dhalika li qawlihi alayhi salatu wassalam silu arhamakum walaw bisalam laarene laaɗa no newinani en jokkugol en ɗan o wiyetake ko be heɓa jawdi ndiya ma be inne yaha ka maɓɓe tun ko ɗum woni jokkere en ɗan ɓe ari ɓe faslitani en moƴƴa fi jokkere en ɗan nden sino newara ɓe maaki alayhi salatu wassalam kala mo tawata ko marɗo jawdi ino mari musidɓe lowɓe o jokko e ɓe o okkora ɓe o moƴƴo e maɓɓe kamɓe kadi hawa Allah waɗaynaymo goɗɗum ko ɓe waɗanamo yani ɓe aray ɓe jokkomo ɓe hiwromo ɓe ara ɓe ƴewto alhaaliji makko ɗin tuma goo ɓe maaki alayhi salatu wassalam jokke en ɗam wayi Allah yamirito ye jokku en ɗan ɓe sakkitori en waajagol ɗo fi yen jokku en ɗan hakkundeji men hare ɗe weltani mawɓe men ardi ɓen o programme ɗo fi haɓɓitagol enen senna de en waaway wonde hunde wootere jogondirde hara hina kurun an ɓeɗum an inne ko menen ɓeeɗo onon ɓeeɗa ɓeyatu en fof ko yen wonu hakkundeji men Allah subhanahu wa ta'ala o daari wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu o wi inna akramakum inda Allahi atqakum o wi mi waɗani on fof ka wano leƴƴi gori yettoje emo be nande oɗo ko iwdi kaariɓe ni kono noon wona ɓornagol tunki labaaɗi wona jogagol gandal wona jogagol zawdi wona wawugol yewtere wona ɗum woni martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala ko jogagol ta hulol Allah ngol hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maati noon jokke en ɗan hay siko salmodiro
awana ga suudu ma jokka en ɗan hannde a jaɓaɗo téléphone ma ɗo composa inna mi annditi mawɗan kaarijo ma musidɗon kaarijo mo nawni mo waali loptan noddama lanndadama se o hayfanimo Allah arsike ɗum ɗon aljanna sabu ko jokkoɗa en nan kon salmodirgol ngol woni kaka téléphone woni a yehu ka maɓɓe woni ɓe heɓu haaju yaaɗa woni a hokkorɓe woni a ñawndu woni a ittamo annde en wiwɗen jokkere en ɗanden no fuɗɗori haysi ko salmodiro joni noon karmukoɓe am ɓen ɓe yaafo mawɓe am ɓe yaafo kotiraɓe ɓen ɓe yaafo komi tooni yitwangon hakkundeji mon kon na gandal na duuɓi o na martaba en tirki rabbu samawati wal ardi yo artiken aljanna o niminana en rewgol mon o yiɗo yarlori yo Allah waɗu barke karmukoɓe men ɓen tirki Allah subahana taala yo Allah hokken jannguɓe yo hokken jannguɓe waɗa en gollanoɓe islam o wonɗe yangade jokkugol en ɗan hakkundeji men yo